לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. ריבונות, בואו, שילה מעלות הסיילה אליהם. Kota Haifa di Israel Utara dihujani rangkaian serangan roket oleh kelompok Hizbullah Lebanon pada Sabtu 16 November 2024 malam. Roket-roket perlawanan itu menghantam Haifa menyusul bunyi sirine peringatan serangan udara yang meraung di kota tersebut. Dilansir The Cradle via Tribun News pada Senin 18 November 2024, Wali Kota Haifa Israel Yona Yahav mengatakan wilayahnya menjadi target utama Hizbullah. Serangan roket itu mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang cukup mengerikan di Haifa, termasuk juga mengakibatkan pemadaman listrik yang berdampak pada beberapa wilayah. Yahav mengaku Hizbullah sama sekali tidak memberi ampun kepada para pemukim Haifa. Menurutnya, penyerangan di wilayah ini akan sangat berdampak bagi kehancuran Israel ke depannya. Pasalnya, Haifa diketahui merupakan kota terbesar ketiga di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Sebagai pusat banyak lembaga dan tempat usaha, keuangan, dan kebijakan ekonomi Israel tentunya akan sangat terpengaruh. לא לדחוף, לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. ריבונות, בואו, שילה מעלות הסיילה אליהם. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.